Okay, kay pain ko us kayo lain mo na siwos, Kulo wat kan ko os mesinge ya. Ako lang sintas namin. Kung sa mga wikutyang man, kung kan kasreacng, like finne in share na, kasreacng. Kan share mesinge. And we are going to interest. Oh, double soswa, paiko. Kumbaga, good day to you. Tamulel. Copy link. So nuke. There should be then more share. Dig in. Yeah. For some reason, I want to share na Kahs In Kol. Off la, balash lang ako wala. Kahs In Kol, okay. Kahs In Kol page. Ano bang pangaral lang eh? Ang relaxing kung share Oh. Should be up right now. Wow. Hey, push-up siya uli. So swap, man, that's a big progress. That is huge. Manal siya lola kung halfway. Masih Forget masih. Ka shawal ko pa na push-up siya na replace nga lola. Oy, so kung because shoot masih romantic. Me, papen na nga guys katapen na. Me, kung di mo eat the elephant little by little. It's actually that one pa casting is on how do you eat an elephant? How do you eat an elephant? Kung forget elephant na lapse ko. Don't may sa madasing you take small bites. Now, the moral of the story is the moral of the story kalming facts yun pa fikum shoot malalap mayok hindi mahal na yok pero ko tatamla kung kasi na isfast namin di ba ko may flash miles nga kasi na bigyan miles nga ulit sa na may kumbinso na miles nga ulit sa na kung may sinro lang tidin bell na ikaw ba na isko ikaw ba na kamaw school Naba facts in it. How do you eat an elephant? You take small bites. But kalmen facts are digging in. Hindi ko na katingin na siya. Katang na magdalitan ko na kalmakat ko. Kung bigyan ko na yung job, siya malaka now. Slagless na. So, ano, kaya fact naman, bang na mo, nakagalit yan. They would like to when di kami mag-post din mo, kalme pa, may ka-travel yung context, kung saan siya nalapit siya sa pero kung fact na kasi ito, ito talaga kalme. If you can have kulunchen, talaga kulunchen lang. If you can have kulunchen si Tewan Chap, ito naman kilo ako. Ang fact si Melo, okay, word and check, akfasrye, ash context ko kulunchen, si Melo. Tapos, kung parang digging interest ko also, then sa mga nag-alam gila na gulong dyan. Hindi, parang mo, i-shows ko na parang. Sa mga siya usi, siyem na yung fresh water, i-show na yung salt water. Gulong dyan na yung fresh water. Apkan natin si Juan. Parang,
context of this small. Context, yeah. How do you eat an elephant? Abay ko, na still like yeah, share yeah. So gula lang kung share lang. Kalya ba kung kaya di fast lang yeah, para share lang kung buigat ka. Man, computers yung hindi nila man singilig ka. Lang si accent, singilig. Singilig na ka. Ay, walang pain, wait mo na kawigat ngayon, walang soswa. Rafael. So, ilo pa, yang actually na audio ba sa ulo. Rafael. Nasa na yok siya bangan. Lang mo na siya. Na, Melise, Finance and Friend, Melise Paiko. Ilo ka aslo man. Na, iyan, na siya, Jason mo, long locket, California. Nasıl? Arkadaş beni pro-worship yaptı silahla. Victoria Massimi, pain ko. Tingin nagtara din daw. Tingin mo ka? Well, you guys all got a confess. Namit. All right. Pag daw, sukirken sang uning gesas ko wasne. Na uy nga nawala sound la siya. Na oy sunya nagkumsom treat lom na misenge. Kumedi at mutna self soon. That's awesome. Bye. Out. All right. There's a comment na lang ka lang eh. Kali ya kata mau. Basta na may kek. Toleno ah. Imagine, naman sa oswa. Kasi kata, naman sa oswa, wala pa. Hey. Tôi là cũng đi em. Cất kêu ke in the reaction and men yen sa kain kat paile be gayen bela or uvaxo mo nag Bible reaction and kat kêu ay na rehabilitation na lash. A little lol vaccine. Ano lol. Kelly Benjamin dua assume bakit klik din force sikat lang si daka il comment log the cash got Keep us in check. Ego hello na siya. Ogo digin Okay. This is the word that theory Should be clear akan. Digin nga mo ang cast ewan sakpang. Uy. Sa mamit melam, di ba tagalang dia. Ano lol lagi. With pancakes bangan, lefak kalim nila me kalme. Alle nga fanasik lagi. Okay. Mas which dictionary ko try sir. Cast no umrag dia kadel man to lagi. Okay, fanasik. Fanasik. Opposite length local. Pancakes. Pancakes. Well, first. Yan naman. Kung gas kung gas sa gas kawan in a dictionary. Okay, pancakes 11 ke Pharaoh in fact lang kasi na simot mo pain na pancakes pa karang ng verbiage lang kasi pa pancakes na fanasik
mga opposite plan for local. Aten to tama na ki na kaben valen na ki temo me wangen na non-gayak sila in Bukwile. While back an eloquent, lo malap All right. dandal Roxina. Take it. Okay. The extend. Fine. Take it. Go back. Okay. Okay. Ganda baş namin. Tingnan mo lang ya. What would kadashik nga mo arsanan ma pumiges la rin Ano ma. alde uppe delay sinin. Na forget Sen speed in internet tuman. tingnan mo lang. Akan na siya. At lalong Tingnan yun mo na. lang. What? Ale. Alam mo may fragmented. Tingnan mo as. Asak na as. Dalong ko sek. Nga. Tingnan Ngaya o location. Stand by ta shik to bana ta mushale. Kadinawiye. Mashaluo. 1 second. Well, stuck look me tawag singalaman pang fumulya katashik tashakta lafakya kaksakan gat ke gat kain suga takain ni misenge ke sipen gas madalala ana ko snipi nga tamo shalal wiya in gasla na ke delegas lasha the lorela adjustment luo ke sipen ilashke remote areas el wisaw lala natalikel los mutape kasha minister na siya Elo som ra retreat lalo singe na in kanso. Nakshina aita ila na sin talik force pe milos kol bege lutut pe lalo sa. Sikyak pengal sika fong ke kata petalik mataka peka dinaita ila talik nge kawaklan talik na dik nge elo swash we alu beta italten aleta kaskusray. Nakad
papanin siupla kada kashalos de fuka. Pang direct mitiget fastamento katagani pashla ke belsingin siya ke kashasingat in mo magadak fashiya fashfal na gelang silala gelang silachbena that pray katbil be wedok lagi belsingin kat papatamash in siya ke kashalom kaksakun ko akfasrye matalom metligi kat sifwil gashnamit kaditala mas na lomo leksyonik na akas maganyagat kadinepel na simbele na kewa lano nakwo fakyanin katsika nakfasila nake phone lalane finkuwanan ke kadakilin gel ako sa David gel chikin moklila tap madalong inflokan mana Jerusalem akil te kalme yaksyo min kunayakla ne falla na ro siselo sungay kumaya bakali min so kaslong lakat kan baya pa inakfashi makat kifa akfashi ke moling metlasha ta finkum wangin ke kumpa eaksa fifa la ka nakfashi yakla napakat ntayan ni kipelsinge ni siya kikashalong kumakali min na siya mas lala finelu katolo takeni kinem kum oyepe yashpeg national Kulo malap na siyungkat papala patnegin matkuluk fotodolen mabasbas nagipolak kalim na siya wangin siya siwas mola wangin siya mola oidari kasakta kumakalim yibe magatin da karela kapaswo ulas na siyung inkan akfon yikat lagi mola fasi si mama kumisir nunak nas fotongol lahil sa kuluk na lagi inkan siya fotongol lagi dalik na tashkilan de pusela kauni Korela na si oye na si. Kat nga siya yung kat papa. Kepel singi. Ke mga pespas na kan fungun kat. Katitala kong siya penash. Wangin siya mamit ka na rela kain. Kusayla ma kumakiyak fa sila. Panagkisiya malutut ma kumakula na siya. Oye na kayo mahal sa gulupla na el siya inak mo. Kung frok na kayo main siya. Kisbay singat matayang kikaslong, walalfingi kong kela. Lapan lang silong na siya Charla na yok, Charlotte. Panangkat kasas na rin kipay singi, in siya kikasalong, batigil at akfasrye. Ilo malap na siyong kaltang na siya lagi vision siya magong isyong yenel, wisya ulal, elos na kayo, mawika din tap na, tawi siya po. Kat pranasyon. Faklo malap kelos na kayo abe mawikat. Siya ako lagi pelsingi. Inais kikaslom. Lagi kaslom. Kat proye kinin kat papa. Kat wen. Kat nan mada. Nakat na kayo fa kami. Klo malap. Ngay mutawauk pe akfasrye ka si may fak. Maash kat kayo nash kisapuk sifan na fatfash na bit. So interesting. Yes, forget. Okay, right. Kulo ke price. Okay. Kulo ke price. Ngal long na phone na area slash pianga. Nga Palm Springs and Palm Springs gigyan sa kain full na nga sige kan tuwag ng gunume. Dan ni gunume or akfasrye mga the computer away and full egal de base. Fin full computer computer ete dala siya nga nabaw siya na din mo na or all la ka computer di ka ang tangin mo the full la para karela sa mo ile siya nga pangon na mo Apple computer sel wodiki Windows to shop the processor na dahil kayo na mga na kung parang kaya remote or remote computers dahil ngayon full loves yung man nang may problem na packet experience kaya nga shop kung lagi price in other thing the back of it in akfasrye an announcement sa duwo
ngayon siya akilin kiranda bien siya katliele aşkla şişik loşla ko fotodo le ali yubet delay sa tasakta managlim kum tole na kalmian mayt aliel okay the basta namit Angela Degin Angela duwa na siya Tiginis nga atak Angela ngay mod kumguldo mo baka tayo sakto to keep sa na Primrose Kulo mo sa payama ko there share din misenge na shuwe balut ikaw lain mo na assume halawa pen assume turut more halawa na duo na shuwas kaksatin kalanglan kat kifaka wo Kulo gasloman Kulo ke gum taga wikutyang may nanakam misenge gida siya from good alle cash ko siyang may oyen gaston dot kibel sigat aşkeyin alle yok şüphe alle cash got ya na ragat case pe siya lumalak na suos na flowing balance digging to school ano yung akam niya kat ash digging to school akam niya kat ash enjo magin Airbnb say ngumli kada bela kadinat din som skygat ki kavvolan fela sisla bello you're solo man na min kumli ko siya ma special talar of dar ko siya ang ashkan man ko lang ifo kubindam megi kubinda ko so sisla bel so vacation there ko so morala na si malo sa ula nakamot ko na agad kap ko kada sugar set na kayo kada sa ula so na lang musalma na period so pang buin siya connect na pangan min kat na American kat na wiyak siya kain sina na oro lalo spell para casting is sapod yok spell sapod pa day of rest if you well in bed kung sista ko mong da we sa ulo man tagay na siya pero tagay ni bibila ay to na sikatan akfasrye na amo spell hamda megi bashin ya tol no ulla ba kits kuch ma da men dingal yalo mo ditos kat ka mo kat ka kain sige ganda so na sa mag som na gen si lane si luo kat tu sista we get na phone say so sige pata what ka lang mata ko sa ay like nag-akfasrye nag-unayan siya ulasha na if it was we got audio too because we saying yung long dash background noise mo and not nasa escape siya may kad with law ngayon kad ash mo kawak lang diktik ngayon inatos padash mo singalon ko palong law siya petrumacos almost square feet fashion 4,000 square feet. Or yun siya yok law siya aso bomb springs nangatragin mga vat na legat population goes so the environment la siya dapat control bigyan ng hingam dialogue ang kagad but lang na mas pinpil one million kada question na if you background noise not necessarily sinan ay full and balance they can just go they can akfasrye announcement nga jump in they can just go full and balance Wala naman sila. Kung malap ki, kung gaslan beka din, mga modulate na ki, cage na ki, pasrim la, pelsi matakane kalim. Na pala kalim, kulo ki kumakalim yun na ki, en ko sa shuan na ki, ingain, orala pe, analysis na ki bensi ko naman na ki pelin, time out ka, insom siya ulain, retreat. Na kung malap na siwas ki ko, strap na matangin bika, tiki pelsi nga, Maka kalam mila kade fakla mo faksi luo. Slagin pa announcement na mo pelsi kade som na gemaluto do na kade somte inotela na maluto do imong kastan gat pagusus na usfash wikos ke saflayen programa. Na announcement mga kaya fasila pa pelgus mo sasan ko singan tatala na ki our website si damlashalil kamday inka in tapok lakisin siyak
nakayo ka kasinsiyak mo ash, kasinsiyak makaisi, alana pressing issue na ke, example na ke anpa, fin pa na ke mga akfasrye. Ashla ta si ko na ke, matagal ke church ko raya, si basta takyo men, kat Protestant. Nakat me, na pe katin kalmi yok holos ko na ek, akademi la me position la, me kat ash feo, me kat tu feo, me shipping programo, na shipping programo na ko si tahan. Na mana si usma, siap shipping si lu, tilewi alu, na kadin kain ikasik malutu to fact, ko pa fact ni falyang na ki, kauli pelo maluong. Na arula na pangamdalang si fact mo, tesis na kipela, alifal na kipela. The fact silak na ki unchurched. Ilusma nakanla, kisipe si luo la si fena, nakanla si oro, Rick Magun me sipe si, katatapangan mo, excuse si, inflok na ng lomalu and long na tiya. Na kapen fashion aspe sipe na ki, kapen lutiya paro. Na panang makat finchak na ki about, Rick Magun, standard lesson commentary si ma, David Google sa mga stam, may singa sista, ang ngawul, na finang ko siya Esam lako, ilos malutige, Sanri school, kaya na ansi. Napam sige nga lalvi mo ta church nga, wiyas nga ilos otoya, katelek na sin, lemnister yak na lang. Tapos talila ko, wamen pa na klukya na room siya. Kain otoya, aspeke website siya, lash nga, bel na kayo kasha, order through, Kahs In Kol, sen siya siya lumay, itekyang na ki, may treasury lang Kahs In Kol insang, pange, wind beneath the wing, kain, patok man na kayo makat, posok kaya ngayon mo, akfasrye program pakos din masam-sam makas nga, kain mayak kain mo, katsikita nga level mo, kos ni show ka TV nga, askya, klon siya tamang siya lagi, magin, tech-savvy lalain kain, kol mga yun kain nawala, mayin, siyo yung makanrala, yun kain sa mga talaga, siya sam-sam mo, may kalmayan mga, na, masimal siya kanilang ipa, kos na kayo ma, so nice Kahs In Kol nato, anikun lai siya, kake isin Kahs In Kol, so naga www.kahsinkol.com /kaya by Kahs In Kol _request_form. Na, tignisan na Mr. Frank, elos siya na, elos kalal mo elos sa paliktari, na selos marala request lagi, wiktari. In mo asirong Kahs In Kol, sige kuminkain, may, kain wika, tuku malutuda. Apel si kung mukwe ki, fin pa na ki, malutut na ki Sanri, akkuteya ki, alakalam ki, standard lesson commentary, sinay, na ki Kahs English. Na nga, mata, dekta liberty, siya tamang siya lingan kain, langas la, in kain, di kiya siya mafalan, may tayin kain, may orek makin, may yen, ilos may fakakan, fasifena na, may syuda sa bukun, braike, in kain, sang ma phone sinasin, met ma elos alu na siyan. Pangan si Pesing na siya yan pa, may educational purpose pa pa, katash kaya, tamal siya lalash kaya master level. Mane ikandikin siya, tekalme pa nga itakalmin balit ko to. Matito ba? Yok pelel system daw, aklutut pa pa, metlikiya, kaya pel si mga akilya na kaya, kata ka siya, kakumpuan nakmanas, impart, mentor, iyangan kain, lotoy lang makuus iske, master level lowes kan, men, malagi lutut ang ate kain mulingan kan sumaki, me, lutut lalap ke payapal nge. Naman si lutut dahil winge, pa siya lutut ma, awal at the very best, kaplan dialogy. Ang ako labi, malab na siya, wisya ulala. Awen nga, me, right on the coattail ke, me, scholarship lala ka, ke mani malis ke, kasi yung lutut lala. Napanganan si mga aswaya. Nakinga isa, mawela linkain, lakun, inkan tafala na shoes, ke pasya ka kasi mga ita mo, nga ita ke malututain ka kasya. Na pape, kung siya liga Tuesdays nga ke, na Mr. Frank that kakda liga Tuesday, katigin siya na ke Freddy, wikutyang akfasrye, na aspe met, fin pa na ke, Tamulel Bennett, aloka namina, pakanden si was Mr. Skipper ma siya pa siya kasi gunawang nga ki
Kahs In Kol page ka Facebook lasha. Na mga taka inikasyak mayen kasak na likiye Windows na siwas mo ko si FSV na yokye naki yok na naki audience si makume lash ka kin may fakan na si. Na ngalang si pefak sa fiki iplan announcement na Kulo malap lash na siwas. Ke proye ke pelgos we got in the comments o ye pe kata siwas or la covenant partners in kain likiye dala si luke donation me Windows yung maske webpage yung mga nakayawa accounted for na sin using Kahs In Kol mayan registered diary Kahs In Kol sin federal government mayan state of California in mo man nakayawa reckoning as accountability ke siyan mo reckoning mayan lutila siyam kaya pa kada be held accountable na kaya Luti lasha oye penake stewardship lashke sen mga ipakatama tamulisyon el orek makun me lutut lalan gashikat keke manchi klasilis nge pastoral leadership church history ka nage hermeneutics pena nage inka interpret kai sifos nge paranda luti in fact akoo nage textual observation on mitsang na nakluman insang akkuteya malututo ang matake makikaslan katan proike inikekla mayan commentaries ngayon nanaklan dalik lutut payapal pangan na payapal pangan kas matalan kata na efa ikekla commentary lo enganfa likiyeke pelma fal yok sumnagi pelsima mekan men lutut na siya. Having said that fakla ka pangan ang flow na matamol siya lagi pelsinga ilan kain taka in kain akakat lagatin the first met we announcement my eas pa yorolo nakatruan ke mulutut siya lamala. All right, daging just from Kulo ke announcement ma asyung na nagye masing agye pasal be min bejo sam giplan mani ma alle sensitive issues pa ngan medangan na meron bagay malingan na kaya me asper del dirot na the voluntary malo was that may money on dali kirap tayo ining ano ko captions last nila we got lumul ya pa tayo ining fashion give that the pandemic sila na fashion yak may was ka pa kat mata looking telephone 1-800 make a bang ya nakat sure like Facebook live kaya kat live like YouTube wayan Facebook na si besi mara kat sure like YouTube bakit online presses / or kat meet requirements kat kan post kay YouTube unlimited and kumita sure kay YouTube na YouTube giguminash followers siyo fuk malo malapan materials kumita kay YouTube na kat so unlimited caught Kahs In Kol at kan some post or na seduction videos / mayan bagay ang fact that kami fact lang pa kadashi yining yung this long kaya fact that way ka may ito kada may da mo sinalo pa nga katte awlalu sa sabta ka champion Protestant may kat wiyalu la siya sabta katte na lasilan Protestant may nga katte lasilan pro makate na si pela shining yung nagatigilak kalin niya could then reach the church. Now, si Besa Marakat, or making donations nga, may yan, week long ulit niya fashion saying, I'm already $1,000. Na may nga, kasang akfasrye nila, grade niya mapagatin nila nga, na mo, money law lang, nga magun, sa register Kahs In Kol online, Kahs In Kol Inc. Na state in mo kan liye, akulin, the federal level, and then hold us accountable. Bob casting a 501c3 filing. Non-profit organization, not Finenberg yok na. Ilalin na danashkin non 501c3. Kaya may apal. Dahil ko in is donations, na donations mo rin ganingan, may mausang may tax write-offs. Na ito pen, na as
benefit na sinwit mo sang maningen. Na mani mauregi ni lusen ge wik long dia kat sang akfasrye in registry god na pel sa ak the registry god financial min pangayan matig choice ko technician na Mr. Frank Ashwalos kain or magin inen Kahs In Kol mo reach out na sin state level nila kain cash of fakama kada kanusin sa cash of may clash kat cash ko siya may kat ma ko siya na kaduno yung gas clash na sin may clash may clash of Indian na naging actually nga click sa lang pa lamang click Palau, click Samoa, click Tonga dalik force pa kat winipe may sayang nga magkuyi kay may ba gas gat ke mga sibet ko sa na mga sibet na kayo kat ko na yung gas gat sibet na ko dito suka na siya mapakaifa na tasok ta may gat ko sa kat talaga yung may clash of bed na katulavash ng bed na vi may clash of dinayin nag-cash siya na malang kada when may dagat dilo na shock ta kat edin na guten na sin state level kung magay sa bisi cash o minsan cash may class kundi na islu west organizations isaya pangasi superior fijak pel sa ako was di magat fact Trump lash sayan yineng niya ko amal tegin sisak kaya siya ola ni Esam sinanan nga mo kat pasal la ko nag-i-plan may fact ko agi usela aring mo sunia nga usela primrose and then also ko el sa pamagkawitari yan but there's been audio problems slash or ko kasi dahil nuke pag lal primrose misenge na so museo unsa ko ngayon nakat unsa sa ko na unsa ko siya kiko siya wikutyang bakit siya misenge they can just go na as mas hindi mga siya mga academy na alakalim sa kaman mawi pe pipeline sila unsa ko dam dahingan. Alright. Okay. Stand by na unsa ko nga ma-primary shoot ya. Unsa schools pa mag-dito mas nga siya gawin ko man ta shock to nga gusto unsa ko Victoria it in mo coin kadin mo coin mata long labit binon kasabi ko unsa ko ngalalong siya. Alle kumpin shike kumin mataloan nagikalup sila kasasin nga ni halde cash ko na kay kumarswan yoke la kumbin matayin area so matayin force ko o na si magumarskian loy na ke un mata akfasrye kay alle cash na pa unso ko nga pange shike view from original post. Na digin pangay sharing feedback may class ngayon gulo malap na siwas ke official mo si tapan ngay pangay class be siya pa pelsa kung upgrade yung computer status kung magod for coin tafel ang makatash ka ngayon in mo sige what ko MacBook Pro si Bangor pag i5C kasi na yun sa kanil sa moy kung may si i9 na in mo dictionary na tatok mga na moy ke batok ke na
Hey. Okay, gal 그럼 저기 여기 말씀을 드리 snack. Okay. Primos pa un nga na un ko beto ko nga mal sukye ni tu ko ya un ko check pa na ta nine so un ko na nga usipe un ko nga kita maganya li nga mo ko si dialect si bebeke il bueno primos ko un sukye Primrose Lillian na sabi pa. Ay, kudaga kakagin ka at kimola. Nagkakan niyo ko si Tine. Kati Sunday mo na kayo ba?
All right, kal unsa ko gusto lang biya nga masil primrose walang lelen na sebi bantay doga na nekel primrose. Na hindi na kadakot tensyon na game dito plasha. Si Veslas tam sige nga pa tingin ki ka gashe si Veslas. Now, Joseph Tuyang Nusin Tamulel Lal. Okay. Kami kacha with the phone se me kacha gi bugla Genesis ke Joseph. Na kada tisyo kalwin watch mo tare da shop to bidu se na kusin magain kusin ma hindi na weekend ma long labit na tisyo mga niya na ko ma akat ashiye ki mari se sabtang malu mutawauk shell si ma sikyak ke meme lal fero. Na Esam na fero la meme na when we can value na ash mit sim dan yang kita compare sila yan. Na Esam mas masikyak sige yellow so net ki meme sila fero ele ke elbo so just 9% so si el tarela meme se so si ta sang kalmen meme sila yan. Na example mo kay Esam ko bel mo yun na sinisikya kay Esam ko ay man ko nalay fact yan aski mo ko le masimit so simit dahil jail dahil president make dahil gel Potiphar aski or showing ko yeah dahil gay na mo kikiyap si kikiyap na puto malaral ikapilusan na jail. Na mga sikya jail, dahil sa mga sikya jail, na may sila may comparison ng sikya, may siya sa na susunod ng casuals, pari at may lalos. Dahil mo ko na fashion niya doon, sige mo ko, let it for Kulo mo. Elgon ka na o so siya dahil in person, check na akoo ka. Na ba, may masikat medigat Tamulel Lal kaya kanila then or na bibigyan na Ruben Levi mo that they forgot to take kaya kanila bibigyan kaya ba doon na win na ilos kaya kanila na sunod check na mamula it's na akoo Scott tipo wala kapwet ni pa tuku yellow mo na masikat pa shell sinisikat and Canaan, willing sake of the single seal lang and was the palapin be when the muna los na parang los inin na in so pagin itcha in mata so mo lema muna los kan los de margin ni bise na mama marit singa sikya ngayon ko ba tingin sa school ilagasyon ke iplo sing ipsimen and pa
Ask the shik alilo sa sikyak. They just go nila siya with may fall. Ko alilo siya din sikyak in bachelor sosiv at the dalikuyel. Ipsiak luo pa single alikush finding a galol di may kashan. Shabjab gun ashtule as a rate. Mga managwalan ka to, well, masikyak by chance. Manago sikyak guessing a divine appointment. The little girl guessing a divine. I mean divine, but anything that has to do with a higher transcendent authority. Godful angel like that. Bangan divine appointment sila yun. May siyaklok na siwasan. Flia Bible na tuman. Masig na siyak sumingin na ako. Kumin law. Loop siya may dito. Siya law na akkuteya like taking it. Mr. Short yung Bible lang. But Bible na tuman na we compare na kayo. Kung koin falok na kayo. Read ito kung kumayan notes. Kanta masi na siyak siwasan pa. Kung second lang ba ng CEOs, loop siya. Kung gaslan ka, siya gaslan ka na may fight yak. May shamon yak, may tanmatang law. Sakta, ilin sa mga shamon, ilin sa mga akul la, so wala due diligence like an akul, na bensin shamonan, may pamatay isa, matang law. Effective, the most effective way. Yung may isgastan ka doon. Yung nasyunin yung siyempre yung mga nakmanas. We got loop sila mo yung mag-dito. Kung mag-take interest ko, kaya may na masig mo kato pewon melo mo. Or ka na nga sak mag-take interest ko. Kato lang yung tewon chat. Kung yun yun hindi lang nanti kata dulu kato maganda minta mo tibut yang jual fact lang ngayon mana use in kato ini nasi mana ko tayo siya nga tari siya ka level to kung bilo malap kung daga may ka chat with melon ngayon. Now without further ado I think just go global lab to sila global lab kakseacng gat Kulo malap kikat kain eta kain ina ki may lutisima anya madashinge lamna sila rekwagan gas na me singe gas pelang singe define appointment na papel singe so civil second in command el pa akluoma me fulat walla vinen ichaba nashkemot kay el tule arakolya klalan ama manaushngak sisikya talik bukul womat was nga sikla na yamatal we met mataka sugo magkwenyak ngan men matan fel na kayo afin fel and bensinge ito la and itchap mga fun na pa akola mugyan in takma ke bensinge associate pa metsima karnuna nara los finsum no fero further associate di may miano yasingan na mas masikya ka pa na electa na mas ngaul na aspe na naksi fin mauyak patalik ni manas ngaul BSC na paka de som ge malutu chinge sa tamo sila samram kinda ke ipsimetan na ke alolo singe kasing bisan tak mo doubt na paka de yagi ke fos patari ke sapang alu fos on gosh na ke fos singalit goshan na fos on gosh na ke al gosh ke marit singe Esam ke ay silang tamulel singe yun na finanicha pa na tsum ke marita ke papanata siya ke so siya pa kafanalan anicha ba el kakayakin wheat na ke may mungo ana sinbet yan na kayo finfela o inge tamulel so siya velosta ka faksyavi los alepa pasta patin natin yematal ke Joseph liak tamulel lalinge el akleno los tasakta elara oena elantia etalos el koyak esiak silos kumdata ka yeme elos fak kataka kenen me inmol mongo so sevel ne aklen matweling ay los tiena aklenal nakachike songe malutuchene el appointed kafana akluo walla pinanicha ama shell na lalapsinge afan la en na kayo amdan fel na kayo
Na Esam ki il the fact na sil do sa firo ang kuminan ko nagsimit na pain na naka. Inaakula na ki kalmian mo mesinge na ki ye it koshma fuck yang dokon ye in mat it koshne. Kel fakan an firo el sang na sil. O yesingan. Na basing sak na asmanilan mo ito in kain. Sak na taka mo pa akademia ki me ipsimit ki foson koshne. Na ipsi aklungan fakla oinge Tamulel Lal so sifilusta ko fuck siya fiye madal. Na kadita la kikata pel somla may sila so sifiyan al da fakla kap singal siyata karawani na ki kap lala. Anenta pange pasta na ki kap lal so sifa na ilorela may singa na upgranin falyang na ki mamasilata esamla singal siye siba kapal da samram kuna o masi kyak ne talik na singaul ba ka met na singaul ba asne na relaxin siyak sina PSC kalshak na mohul man kat kain di na kela mewrek na sil nakatsum na ke fasit ko ran vakla ke so si veliak tamle laling el aklenalos el kan aklenalos ta daldi kan aklenal mayene fo el kalkelle el nukumang nuklan med itchap el orela adel anayin med itchap si taşak da dena ekalla dinart lala ekalla ke being lala len kaydı tala el şakna makiyen si saya likan na pa elos te kan aklena saya na kasya silos kan mutkumo talık siwiyelos ma elos bulesha sisang nakilof siya kakayakan la kain chun kainin walla pangke elosarle na shikein kain tanilya ka kapoye ana simal fak na silosan mafasinte ko algo sta kana sis inakalemya na kaya ke Joseph Eliak Tamulel Lal laklen los tajakta elarana elan tietelos life for kalarawing and paivata koki fastu kain akademia shipelalan na los koyak na silos ana si met in charge to kayo el koyak na silos insiyak silos la elos ta kawyem na line of interaction sinjingam dawe matawag in kasinsiyak na upe kaya na silos el shamta ki pelgi fasal ko shakalimi elos fa kataga kenen na kenen singe ba kenen si penama el ka kaya we elos ta ka indak mungo asoji ve laklen met wiel elos tiyan aklen olos na pangi ipsimit ki alolosin ya na sumna ke fwasya na ke singalako siya shamram ke ipla soji fa ki kisinsiya kaya olalge na ke ma ele anayin me fakmo pasipin fashla losa dikinan da kay dakmo sumna ke fwasya fakla ele samak me mail daro pangakalimi ke kapa fak na sildan kumdal mat kalngayak salalel mat kalngayak salalel siga tigin siya na el akkalem yalik kyalim ki nuti silal bakno kon sige frete ya in shamram kunla pakya kalngayak salalel elosta ka intalila okay kada som apena ke kata enma eso mayungen sa payakla kata ensom scoudie lie enemy lalosa la ash en my dal kain ka uçak ke attack lalosa or el fak lalos mit kalngayak salalel dashak ta fashish lalosa elos wapena matyaye ma fushngela ki syuke me kafanyak lalosa fakla kumdal da kain kunekla me falshish me o manaske kalmeyan pa posta kain petsela lila pienma kat manasweyo bail fakla siloske na fasingal fakla I lost the book lemlash faxing elos shalakun immediately akademia lapan akflat lalos na sin foreign authority na patarela pelos kain basta na sila akademia la gifasing elos ng fakla elos the book lemlash kasi alena paki tiyoingen kat mit kalngyak salalel katta ka wana mit kalensa plum in mol mo na dahil get to the bottom line
shipen fast la sa bange kat che spice kat te mit kalngi salalel tako la sa kat bange kat kufna boy kat ka siguk me cash na fasingal che fakla kat ingin na kay wa tamulel na ingin am daw me takay na katayela okay kat mit singaul kat na kay wa kat taka kay siya usifan na pa vakalemiya ke maritok ngela kaya ate singa kat ingin na kay wa tamulel dia mit kalngi kat mit na siwas na ensinge pa me la fakata elos ke akalemie la los mit siwas nikun la mitsima da jamram na singen pa mitsima ita ke siwas la los ma isong ilya ke lafse super ola lakli lafse kaka kanala ila jamram kun sivena me booster character la los mit na uwo mit na siwas kan la fungiak pa na pa Joseph lange Joseph fakta silos mo Cum dal da kain siuk connect la me kat manaske siul pen al folok le na ke kal nga yak salal lelse na pasingal tolu fakla na los faklem lash kat ta tamulel singal lu na no phone kat wen na din baba si fan na inen genen na ingena kies ben forskal ala losa ke authority siksin siak silos a kelos alle ke usmailos of law uslokan or fakla kat tamulel singal luo na gatwen natin babase fan na it's too complicated elos evin academy la elos taka nakos or dal fakla na baba no si tamulel nge mise ay elos ne kun la tamulel sima met sima elos tu jamram na singen e masima formita en singe pa or ngata fakla singal na elos taka siya pa Benjamin asna yurin baba tamasha na Joseph le ilasal losak peki faksila los ma fakmo else ma fosh o meta asna yurin papa da maisha mayen elke ekke pe konekmen chike mut ko shambram singin ke takala Joseph wan mama rek na sila alen nile asiye los wangen else ma wangen Benjamin el Joseph taka ke me yurun nasima misea Kel Rachel. Na Joseph pa Kulo Lal Jacob pa. Yung Joseph ilwangan lang. And guess what? El vlokle in Kulo Lal Benjamin bayan. Benjamin el nada Rachel. Ana Joseph Rachel pa first love sila Jacob. Sakto may complicated nga nakita yan. Joseph el the book. Ano nga factoria kung dahil mo kalingayak sa lalan. El should be na follow ko nang nasilang vaccine la. Kuwos mo kalngayak salal mayen el kilosin shike fagak na paye bungelos in fagak na paye oyelos la ko el dala shamsham siwas when el aklan los tari na el kain kapshen shamsham lalosan na kelusen bel si madel so no sin na kedel dula shamsham yemadalan in shike lela kailusinge mata laki oyela losa na ngayon ko na dalaki dalvakla siya jak na asun baba dalak na mo na panganan si ma esum nagi pasingal mi ko singal ikosa pasingal mi ko fakla paingi mga oro in ko na la pay ma ko dalvak alternative singer Joseph Lauric Magun in ko na si oyema esam connect na pela elo singer sam si was elo stoana ki pelsima ito los to kosil nikikin ko kaya kanal ako yung sikinak mo sa ilya napafakla ngafalak ke ininto ko siya so siya pasabram ni la kumde levatien na sumnikyan ningi nikina tamlel si mafosh in fact naki in nagel Benjamin imitlum dela taka na yun falak siya lang ke ininto ko siya la kumde levatien na falok nikina men tamlel sine ashma kalem gel na fakka ke fosi fakkan drong fakla si sumtel eninain som usela alternative singe pala shukye me yaselos sa pala sin so musi tamlel foshine betlala ne famatan en brisin male
kalel talen prison, niki na akpayak kaslum delan. Ilan kan verify hindi la kangakan malalfungi samsamlan daligi gashi kamit vosi gashi. Na fact la pange mai sikega. Finti oinge na oina kitoko sa elmol. Fin toko sa elmol na kumdel de rela o yesin kumdel met salal. Kel fa oinge dari el fulelus in prison gelendolo. Na pangen pechi malisyon al dala lendolo. In matanan ka nagevaksilal nge. Mayen pangen mailotela dari mo esikyak na keoye singan sikyak na ilakal dala gelendolo singan na lesyun penan kala okay kan menge aro inalena kalen na pala faksilak ne ilos ene na nan sumsi tamlel fashion na yan ilos ashuya. Na pangen me alolosima samsam kunyaga alolosingan inkonekla kasosifil kan nalalfung eloski papenange metma orela oye na sila na para ipsimet nga kakialalo ipsiak lunga da kakipasingalal kus kilong limekos na kasang pelan sila tamon sila lang kain me na kain kan akademiki kalmiyen alolosin may ngay kasektar ki kasifos ngan na kadeso fason na kay ipsiak luwa na pa pensine tamon sila ngayon nagkasalong guminta ka pe ikan safan siya liyaw iki me ipsimet ngan lamalap. Okay, then just kung gula ke akkuteya sinake alalon dali alalo suma sikya na market sifwil il masimit il akule ana gila akame il akule na tagikuya ngan dahil madak kisensiya kite aro may damulel ngan Taloman aşkışık ilos luman alelo yaklaşık na gumdi beltima aş tafumle ko aşma kulukşık metsorela na pa to usi beltima may kisensiya ki beltima may usi kisensiya nganin indiyele ko mesisik kan kapayla gumangan fin wangin ma area wangin ma kuluk metsingan orela na itina area Nagagagafin lang na ke may reach nila kung pin lang le may reach nga kalibila kisusi vil shop ilo na kin gas itcha fin ito gas ipru to shop tali elu se interpreter se may chain lane lalta or tamulel gas ilo Aşam akisensya ki inakkalim nasıl sosifle ilos itama le ilos isam masika oya na kulukse ilos akfasrye masigan pa ilos chicken da unilya sosif nagigashalon ka frie molal sosif ne pa sosifil kilakyak egin kafana sifin ensene ta payanan ilkan ta kashalusle nagimalos nagishel na yok si sitting of the chip ko nasimatan sel atalani kipel si masinesikya ko na alilosan ta ko ke oye kulub ko masafal sikyak ne nagisinsiyak ta ko sikyak ta ko to rush ash alilosan Nakalimutan na sikkum misenge pena. Katfin pwede mo asya alilo yoro asya mikatita. Lakat asma kunukat prela. Now kung defense, kung coming to defense, o kung sukuden lindala. Kung sukuden akfasrye mapaye masuwasan. Isang lepel na ko makuluk ko sikyak ko. Makuluk sa sikyak, te uswala makuluk siya. Now kod mo ikagigat liye o yela, katliya katakong na. Kung falokit. Makuluk ko na ke makuluk. Tinash makuluk si machoylan, si mitkum falokit na ke makuluk. For so get yo yesal so chef na yo. Ilti na flo, il konan dictionary, kolo tabal wiya na impressive. Kaya o yan nakuluk si lusoya sila. Ilti na flo ko na. Masing ako nisa ke long life and God. Kaya egin matilal fong yo. Kaya di falokit. Ma kuluk ke makuluk. Ako din falokit ma wo.
ke makuluk si mereka ngasih. Take it, just go. Long alap taon sila, ale me kasho ke kumtako inakalim bene ke ipsin ke interpreter singan na ele ta kasla lozana Eric magin mitling singan Kulo ke kumakas magin yikatla kadin tesang makulukin sang tepukta makuluk. Nara usena sishkarin fashion mitla fakat sifwil desang makulukin me flokin makuluk ma elos uyelnge orela na sila. Napataka ke ipsiak lunga fakla na ke pang insulela decision chilal len kanorela. Na first single algos ke lumul me kosh ke saptang lusinge payakataye ke. Na tsunda ke marita. Fakke first single algos anoinge. Kelensiak tolue. Joseph fak na selos. Ngamet ito siyang singkat si espesi panna pa nga ekain teonikum del oke. Skeli nanaklalo sin belsin len tolu elo sisi yang nain break kan brisen. Na mekat nan ka kikat nain break ka. Sikosyok la ka metoko kikatash ingenia. Katash ke ensis. A sisi yang elo len tolu. Na naksimata ka na silusan pa. Siyang ingin misya pa asyo. Aba fakla soji falange ngamay dita siyang singkat si. Na election na ikesta na silos. Wow, kasi kat sila jangam singe mayin en katash wunge en penalya lungi masla lama katash ken. Na ba fakla nga may siyang singkat la leprem, katlal IC, katlal Jacob. Chances tol ngulu fasya pange. Nara daka in akalim na silos. La elos lupsha vaxilalingen, wel faking la panga si besira, el si vena, el de kainak musei medikashni. El finita la el dala, mawiel, da elore la panga vakla kisin siak na ko el relansang me, konel dala ke ipsimeda. Abawa singalya vakla, inak pay la kumdel payena, pangen sinake verify kung akan malalfungi kumos. Men, pelsi mga kan malalfungi. Met siya, wangin la malong shrek. Relationship siya in kain, na fluid. In kain akfasrye le, mainin na yakin akfasrye le. Bakla, siyasum del eva matana in prison. Na utayla siya nga pa, siyasin dalit siya uling eslagan ransom siya, di kiyaki elen mata na elosya Esam ne kenen in kain taurela enina singe inuse elchema me foshelo sa bakit Benjamin inak pa ila kumdel pa ina sisum de lefam tan prison yen makumdel tawag yen si madan tawagan pa idan tan prison de Benjamin metlalaan kain folokle uswit makumdel mulala na yurin siya lumdel mata masin sel sande kumdelan. Sham sila nge elfakla lita kikat na eltena inin na len shukye me yasil dal sa paila siye. Eligi ya siye sa paila ya elos in akar ngani. Kumfin kat fine fulokla na kikunokon si kita staga in dapabenan ke Wednesday at na ila kulta kakulus le neklepek lalo sa kemungo oyepe elme sangpe manila lo sa elos flokke akulus telos in flok tui ke en si slagin rest area si milos da tui we lieke papel si milos konekla manila japange kaya manake oka tu suma we magat fashka nin si mungwa pa utakame nara mange akkelemila so sifwil orela mange inakkelemila elde folokin makulukin sang lain ma oye mailos ora kuluk na sila ilakulos na vel sa paldala metlalaan kain folokle napamayangan uswit makumdel molelaan and orin siya lumdela esam siya wanda napapabengat moela talik wiyal pala esam kun nagisya ulalusan ne napapastol ngol tagavak elomul vakla na kumdel enina na hinta foloko usi tamulel sima
forsimit lumdel on na Europe. Na pangan requirement si ma ilusin men som inka norela Esam kunla si ilusel lostikia folok pangamos lakin ransom singa. Masing fact paila kumdel fact mapai nga fatia sabin enwaki kumdel. Ilusin si sinake. Na ilus elakkalimi iplal kero na ilusin si ki iplalo sala. Okay, na dalel folok usela el siya forskning pa Benjamin inakpay sam lalo sa na ke oye nga ni rekle na masima del siya nga et rekle pa na ke enwaki singa. Nara takka ni ki pel singa ki faslong ul ka din etala asin si sila siya fatel fashion na mit. Na ingin na kati sum na ki sham si maya takka na ki in mashlun tamla ngi sam ki fakchilal tamla siya lang ila elo sham in mashlalos. El kain long interpreters singa sham in langas. El rela set up singa in slagin el manilsona academy la siya ilo. Pa fact ki faslong siyan la fact na sin siya. Paina la inge kadis mayatan ma katara na sin tamulel silasha. Los fact la mga nigun la tamulel si mata sham kyangi pat ilos tuye mata sang agreement si masilos mo ilos in som si tamulel kasreacng. Ili ta kasla losa. Kat ta liye forskan la plal ke kaya fe kati kashe. El siya kek nakman na silos in pelsia. Ilos falokan ek mama sikya kamen pagkasinge ala long shek me tamlel singeul siye masi masikya masil sosif ne katie longol telten longol ki pelsi masikya kitnak na sil dalin gasela amaingen panen katsun ongaye naingena ongaye malo sunne elos diema mayatan ma simadalwala na sindalik si yelos ne para elos kaulin break ke pelsinge elos so minitak mongo sa flyer kalia kiel dal tenan ita in pelsinge la el akoo step something but rekma yel ngain kan akola pange tangi ko osman atal dal dike mongo mga nakola pelsinge los tena ito na pa Ruben el gasla Ruben pa matin masloloso elange Ruben el fact na fact Mana fact mo kung dalin tiyaro katay naman na sindalik siya. Ruben el kasten fulo ko na klain. Pero si mamanga sikya ka. El sham kun mo elo sintiyaro mga. Napa fact la. Kung dal tiyan na long year. Naskibot ko kipel si ma Ruben el me pange. De los sham tamlilig askin maslo los. So sifwil tu long ma dal fact ne. Sa sisil. El ta fanin long la. Sisil tal. Non ka oingiliki malo sorella na sila. Na emotional ke. Na fakla sosi vel kalem ki malos kaksakin. Tajakta elosita la elita moyen asmatchi tavakas lalos na sila. Kalmen pa elita madel jam kunni tajakta kishipin metleng singe jam elostian aitala matchi madel jam kun mo. Shipen kakayala lal ko, shipen del tawar kinudilya, pasang me selinga ka mayta na silos men. Napafwas si aklong mikos ng fakla. So si sap kunin, naklapek ng Tamulel Lal, ke wheat, pangakalimig iknakon sige Wednesday, and fulokon ng Manilan kay sina impek lal, si Vena, itek yang pembungo umaylos in kang, kilos fulok na yun silosa, may nge rekle o na kilfaka. Na mesvelas nam singa Josephel Tuyang Nusin Tamulel Lal. Pangan masifel singa akkalembia. In bel singa Tuyang el Tuyang makena ay el akkalemi la siya in bel singa ta safla marita ke faslong lemekos ke sham lasi in maslolos ne. Na mesvelas lap singa ta kakya katangla lang si katangla. El Tuyang el akolos na dari nagifulok in soman, asngit ngat si dari lal, in kain pange, kasa siya using na katangla si lal ngi pa, el tena me, fulok na nang kitamo siya el fakpiyang makuluk malo sorella. Ta in lakin ipsing na ki
Mana iya si ma kat fashion ni ke hermeneutics ng Nusin Tamulel Lal. Lamalam. Nash, volume. Okay, the interest ng Kulo. Aligo. Kulo. Okay, ano ko sa diya kaya sila na pa mo sila mo ngayon din. Sikat ke o kara da shot na ke mo dut sa na ke mo dut ta. Dali facts like taking stress call na ke sifwil lap last ke week kung di lang ke week taria week meta na siya week fashion so job good logs kainin oye na kinakasyon logs. Ngali facts like ngali force ma Arsenal tsaka ngayon Arsenal nakagum Tamulel Arsenal last pag dut payapol si Finland Hawaii or nga alle ingan gel da last week got Kahs na ipalti ya rope sapta alkos tungo alkos siya vi loen na ke force man force nga katilo nga oasr so man ma alle fall basi kalin zakla ba Katikoin or along sa shifen. Nakalong sa shifen. Akat mo ko force nga apply na force nga apply na siya. Ngayon really lang. God ito. To in mana kayo. God il or to in os. Wuta ko nasiro siya long se il. Nasiro siya long se il. Kalmiya pa. Kung di long se ka Kita liga modal so for. Del akos finne mobilizia na sit. El akos. Au. Elus el bangon fall na kisipela. Finne o example na wuwusi pa. Arsenal ejga kidensang iskalben may nakasing na ke. Long sila also is na sin lane ka. Parang mawu makita pa siya na sin. Siyempre direkta si misenge. Oye la kuma, kaçımda ki malakat, oye la siye mama koyun sikya. Tingin just ko job din hermeneutics. Kişbin nasikata kastasi sipa. Gusto am da wicked pinga na wicked. Katakalin ni tayo de mekalmen hermeneutics. Hermeneutics pa. So what's in it for me? Nabamne. Kaya tingin just ko kumdrang good pa ngay alalo si, kumdrang mo na silela si, kumdrang mo na so si. Travel Tamulel wiyaringan, travel disensya ng interpreter, mutlayin gaskan, mapamne, pakalman hermeneutics. Katifak gaskan kumin mo ang idala, alupe gaskan. Katifak kumin mo, long lagi gaskan kol, kung tinsum tuvok lang ona siya kung tastungan na kung long tumang, ay tayo gaskan. Hindi mata ko hindi masasi sinasyon. Ako min long, kasi kung long tayo, kung hindi lang mo na yung maging kasa sa aksan niya ko, pero kung saan ngayon. Kung hindi tayo mamay ito, kung alam mo tayo maging kasa, may isang aksan niya lang sila. Ano kayo masikan? Napangos yung pesi mga kasama ko na. May nga pala akin 60 vena. Kung alam, kasama si Mweda, mo ito maging kasa na lalap. May na rin sa aksan niya na nagkakonect na katfinit na kayong gas na mo ito siya rin na ito nahihigas na si ko naging umlong gas nga hermeneutics na kung siya lang siya na okay ito hihigas na kalma ba napamne gas nga airplane na mo gas na lalap siya gayong gas na lalap kung may usang aircraft siya usang akkuteya the gas nga siya ang gas siya napamne so what's in it for me so what Bakal hermeneutics. Lagi nga ismo mananak siya siya ang binigyan na ako. Kaya nga napamne. Nanasikom, kaya hindi nila, ano na si sikya mag-asma kulupit siya rin. Na-silarize na also si Fnen, hindi isang makuluklain makuluk, o isang mawu. Wala nang mawu, nang Tamulel Lal. Isang cool down period sila silos. Lento lulo si non-kaya malo si akfasrye. Lemesi lulo si Renan. Tiba na kasi misenge. Kasi nakalin na force, kasi nakalin na ilyalas. Sang si Belan lo. Isa si time outan. So weekend lagi siya na. Usiyaw luwan matay tala.
Lile nesi or kumada force ngayon. Ang gagawin na, inaslon ka na, dalik na din ngayon. Kung pinata ko na nga, italagayin na fog yamat na kung si Bessie. Kasi mga nagawa ko apel na. Bakit masibuhin ka, sikat na siya na. Kat nasasabi ko na, kinagdentay, siya, ba't nga daga, kaya ko flackfash siya, mga flackfash siya. Bakit siya mawuke. Kaya non-kaya, I see a cool down period. Oh yes, masusikal na ko kaya. Nakasik ko mo, may isang cashier ko, kaya fashion lock ko, misenge, kaya mo lalal ko misenge. Alla na yok siya, feature mo in cashier ko was, may nunak siya, wala nag-cashier ka misenge. Non-kaya, kasama na, oyak flackfash siya, aspel siya, may tok neta ko na siya. Pero sa may sikya ko, may nagisin siya, may kum lafagun, o kumin loan na siya. Non-kaya, medyo malaki identify the issues. Kung mo identify, kung mo akilin yan, naku, fashionable na siya. Or siya plan na, naku, fashionable na siya. Na ba fosse tamala asan siya romalikos lomalikos la katfin mabagawa makatlak fa siya mawu na sinilos siya mga long sale katil sila mga nisikat na siya kaya ba kaya akfasrye makunuman mulaman oy yamatan kat finne oy na siya maupesikat na siya bitkumale area yok may katlan niya ko. Maar ik vind die op dat jaar ook at voorla na yun kat. Sisla mama sa fall ko morong. So na yun kat. Ngayon, ako din mo dati oy yet ya wo. Mula siya is it anahin niya. Kadahin niya kaya mapespes. Ngayon, setan ila na fashion na ila fugulikat. Tingnan na kategori. Dahil sa kategori, kat kategori, sila nila kilong ka tingnan natin. Tuyang fast ke masiwasan. Matag ke masiwasan. Astros yun yung tagal na motorela pa kasakta siyeng yung mamkwento kami yung Rosh na loop siya gasan ke akfasrye kilamali ng kauliyan. Na may finchak sa lash ko pa wala sin gumash ko yan gasan gading wikom gasan gading gashikom kumta ko kalagi yung dedekan biyekan na kumta ko yung long na may kaswan ka na pwede may po ay last kung ako mo dito pa kita ko luman kuminta us palokasi ko oyesi ka namakse yung wikum falok again kumasyo yan kumin mo fashion namin may long silang ka tapos mawuin sikya na mawuin sikya and makadilashwe en makadilashwe, en mamatal, en manesnes, en mawu e oy. Maulang medya en singan oy. Na kumita lang kadilashwe. Oy lasho fintiya fashfal bagilong silang ka. Oy lasho fintiya mdaki akoo kolyak lang ka. Ya lupe. Kasi bulaking mawu. May kakaiwangin ke guidance. Nimit kumtahong ganon ka mo. Katkain ma orlang fashfe na akadilash. Aşçı bezi bunga lipo ka makat matal. Finwerin misle. Finwerin matal. Kung may fatiya na kandiya ka. Finne nga tuntung e proya. Werin misle naslok kandiya ka. Naslok kalindig nga. Proya lang wen siya. Wen siya. Or yok siya besi nga kumin katinawi ka desifeyan na. Matonin siyesh. Ines na sin oy maton ka. Ang ganda bulakit mo siya. Lord God. Thank you, just go. I've long go me. Right, global lap. Kamu siya tarile na wala pe kasin pa yung aklak na sin usi to kanyan be. Don't run away from the camera. I just want to say hi. Ginagawa lang po. Inipis lang din check. Okay. Global lap. Ayun dali talignan na siya. All right, Kyle. Lomalap, malutut singe, arlena usina ses, kadineta la, otela sila so sifa, para man siya ng faknan. Elotela kasi pensangin lalsin katan, panang rela sang masima wemitan insang tupu, makuluk maida kang masimusan. Siya patamlel asan,
Mafinde sonna o sinasum da keşben gastan ka da kekom usina sies faxilonge India na ke romal kurs normal kurs in tafel amalututa alena kat sasakin kano yesingan kat papatamastan we compare ke kalngaya klom gelututlom ke sukyen pengu singe gas pailal kadin mulkan na euros na kewa na siwas na kewa mawikat kim tawa kada ki passing of it kada patle naki matwork ngatak mo rewind naki matwa sa asan ko usitala o yev ka ko uskan palaw ka civil belong delegasing mama pangay ma nakaneru ki passing kadene nakatin kali ke pray tamsele ashmala la yurum betiki kali ke pray tingin mo na wala kong gulo na gulo na siwas kewa sa mata ka wikutyang olidunge Pida Jackson happy Sunday ben assume kadakkel yuday Tamalas and also the former Marines el matashtin anulu Tamalas and akayko medisila ben ka wikutyang kay Kempoy happy Sunday nasin kat kimulas kewa kikat kabe na asun kilid matal ines Kahs matal lal may dutut at ako takobe in akkuteya na sish lakot oya na sosip eto likuyel in masifan na urine pad at marsh finne fakan maslos fin fall fin fel say kaksakin kat kung ngan wigom ge kaksalong ngan kempo kundi Sham Sugel Sosif, Tambly, Pabla Kimberly, Cotler Magni, Cotler Germany with Kapak, Jayvan. Cotler Germany move in, some developer. Or it was not in Meta. But Kimberly that the moonlight thing that said, but they were not walk. They were not water shock. Longer than one carter. Wait, cutting Auckland at Oyes of ships got the numbers, you cut the Shopta. Particular magigata. Then free ka test. Then they check that the pay lang ako dahil ko sir like okay mga yung mga tuf sing sa kasi. Nakisbing ka dito mga ikita nito para free ka ilisikan mo shop kanin mo musikasha. Insan hindi ka tashi ye. Kati ito tayo ito tayo kita fakya. The master ay delay lang ako control guessing about free moral agents. Identifier nas oila sila lash. But kaikin mo kat free moral agents kan ba kami control managawa sa yan illusion sa script sila. Na mga oye sa mga si kata dipliki dito si kata dik or cable is up oye pa natin oye TPL sources na problem slash tingana lena. Talik sa mga gasing Erica, Wichon, Kulo, Kahs In Kol, vocabulary sizes is Kulo kung actually the vocabulary sizes. Kung di kakla ko Erica, katikagin concrete. Katikag na, ba katikag? Finchak mo, kung long lagasing ngayon, kung kumintiin lagi mo da fact. Da fact naman, ay tatari. As masasa ba si Pesaya mo da fact? Ikita mo yung kumi, ano siya mo, kati suitcast na umin ako, kada anak yung lock lang kada si Shik. Na paano siya siya ka-charm nila? When siya, when confident na, uwi ka dito, ay makakong na ito ganyan, kasi klang kapsin, pinagawa na ali, ngayon yung klang sa flash. Ngayon yung bulag yung vaccine naman. Alam po siya vaccine. Allah posisyon na ito. Posisyon na ba wala kong double sauce wa, gifts mo yung dapat nasunan, naging po siya noon ma, katlan wigog yan. Ine, akyok yun. Ano yung amda, akyalan yun sin, nasin gigdik na gigdiyak nila, hindi African Americans ngayon.
Before na mama mit penguin misenge, yok na may ton. Dahil ilaw malu eh. Dahil ni malagkata, ila sang talent, sang gifts na sinunod. May taga magin, sukumusuk ya mga. Nara, mama ka magin sang akfasrye kata, dan akfasrye malagkata. Katile filiya na mga yarosh, may insewu. Nasoso agay ko. Renix ida, paingom, gaston gat may insewu na shishkewa. Kulo, kulo pa. Kulo pa ke faxil manin akkon niya makatashkya. Na Jenny Sigrat, in El Paso, paingom, kulo pa ke Ashloman, digi Driscoll, Jenny Lakkele ke call wo ke hindi wo na ke menak sinang na bago mga asyo kagisang na inak kayo gumus kayo ke mag-usasyon bilang wala na sigus ke gusto ka wigat ke Sanri amo bang may faka ngay tuwing singe flong bel sa tigil Driscoll ilan cash gun kaliya tigil Driscoll kung din nasyong ngay tuwing siya kasi ano ka na ako Primrose siya hindi masing ito fin Primrose katikan akilin min Primrose kung cash gun kung siya noon naro ka dyan akilin ko Primrose kaksagin God was kaksagin God kay Primrose pel na kayo kulo kayo magdudut mo kusli bigat na vakip pingana like kung Oslo man at kalamina sish all na baka dashining even goes wang din masama ko there or suksyo yes ay kang kasat ka Oslo was na kayo alle cash ka kulo kayo gas wala na close delidad sa paingom kulo kayo Oslo man Lutia ito in flocking mawo kaya hindi masing mana sikom min kababala kina krise mo ituma or magulut na siya naro gasang gati takati es makinye ka kumin lang onsi ko ma Primrose yak misenge ngay share ke Facebook ask YouTube when some long cast ke kat supposed to be in cash Nanemar, kung doon tigil na, katlaman tiliya na diye ko, tasok to kung kula kaya kung siya ko, nemar lash ke state sa mawuay na sinandarki. State sa nga Texas. Na kung mag-city sa mawuay na sinandarki, according to taking trust ko, pa camp. So, nemar, kumash ke state sa mawuay, na taking trust lash ke town sa mawuay. Roxina bain ko. Kumpulo, dahil gumda ko, kumusi angle sa iba mga katigilan yung law or Casaloman, alla Cashicot, kiwira kulo, na zoom, kulo kaya Ashloman, kumpulo yung confirm yung mga singanan, Roxina, makatakfasrye ngayong Casho, Ashupe, Kadil, actually was sikat one way or the other. Baka long sila ka. Makadil or sikat na iya matasya. Mit kumilya kaya. May isang akis makinyiya kung may baka long sila ka. Kadil siya kitang tole. Min beso ka click siya na tole. Ano yung painful ako? Makadil or beso nga ako may Corolla na yung iya sa policy. Pwede na kitang sign for lot. Makadil akfasrye naman sa akis makinyiya ka. Enrica finan Las Vegas. Ilo na si God. Wiko, guling jaklon si God kaya maulas na ko. Ilo long si Yokwal. Mga mo point si mga rock siya yung mga sa dafa na facts. Nagulo na malap. Tiki Diyos ko. Kaya nga nga flow na pelo. Yung mga mo keng usra siya kita arabe akflet flash na nag-siyan yung misenge. Na yung agin akalimye. In fact, lumalap na suwas, tigil ko pero luman, ako lang mo. Tigil ko. Lumalap naman siya like kat we ko was penage and go was retreat wingan
Ini betalik na da shinge. Dikina elosin mata skak minimum ka mayak ngal may ash maslolosa. Kos fellowship na wo ngalal fungi magkos etafela peke. Dutian gaslan gat. Ngake academy la ngaples pe ke fungsi somla ke talik matwa sima lamanta faila ligikat ngepe walilin gal si rape fung tikano yesipe ng mga tuningan sa talik mongo tay siya singan wangin me oyema ak me şirketin de sinsi alena elostreni tap na sinsiya ak kay sinsi narake retreat lo sa usipe na sis kadin mutko pe kadin kain orala kain oyengan lo malam sim tamal sirle la kum ne aske remote area tagat kain sakpanak fashi magatash kenge and as you was the cast that will ne marke flexible lalngen lo malap panang afake ko uswin patin we got kim dawa ka kafka ko kain mange kat document ya ki mayen magat fakla kat tu siske kat tu fe yen nalalvung ilap kat malan kata kadin dafake pasasi was pasama pa palak kalim kaya naknaswiya ngali ki tagani lasha nakat fashilik kulo malap na siyong kat papa ki matawa ki tagani lasha katale siyak siyong ki kasonong pagkatakalin ki safla yang ki lo swiyash ki pekasla oye pagkatakalin pedalik nata singi welal tamle shirle oye betamdel Eleanorin kain kashalos ki kapkapaklalos sa ki kaslan ka katalal fugi be makasisyaw ki pelsinge ropak flat lanasyon wala nasyesh na kewa inorek magin bel in kain weto kle prenasyon siya ki kashalo en nakimana kewa machilela kadin akfasrye ki decision otela lasha lela kadin akkalim ni ki spensyang nasyon inana ki sosifel akkalim ni lang si katang lasinge Keel sang mawo, falokon na silos ma, batafong left roller alam siya. Kat kulo malap kasi malutut na, layla ka lang pakal tanin momin wikat, ki fashion klasya, ngan madal momin wikat, kolkat yan na kayo at fashion na way. Kinwan na dun Jesus Christ, kat puen fak kulo malap na siya. Well, kulo malap,